Tek nih sereke kejong adik belah bung bapak. Tak tero bapak saya celinga kaki melah katarian lah. Menter nasib kaki nak tak pada bung nasib bapak. Setiap orang yang sukses, bercerah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Masuk, masuk. Kaki, Mat. Iya, Kak. Masuk, masuk, Mat. Masuk, masuk, Mat. Meci habis dah lagu apa, Kak? Aduh, tahu, Mat. Duta dua. Ada lakon. Iya, laju di nak kilo, Mat. Kok kita ada apa itu? Lah wis, Kak. Kau saput repot. Repot apa, Mat? Lah biasa. Aduh, kopi na yabi tak ada siang kaki ada mat lampu. Lagi nyari otak kan. Lah tadi dia kilomat ya. Kok kayak gua rasa kecil. Entar kamu, Kak. Lah tadi dia berapa kilomat? Naruh dengan kesapa sih boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki ke? Beda apa ke? Mentarkan nak ke? Tajuk ke? Dina ke? Ano teretan. Kok seporan sih banyak kaki. Kok kan nak jaga terong cuma PC. Kebaya apa ke? Ingin cuma PC kaki. Dia ya teretan. Kok saya aja kata moyan mak langkai Roma. Terus abirina kopi kok kan tadi PC semila kopi. Laki mandi PC kok terongin cuma. Terus beli kopi. Kaki mek tela awatang ke mungkin karo beli kopi. Wak sengko andi karena kopi dalam. Deki lah bagi kamat langkai angkakin. Ya muda sih kelangko kok teretan. Iya bisa sengko kalah ya. Iya. Nanti nak telu dan teh. Iya. Ya ke kopi nak ke tulil sambil ke. Iya lah wis teretan saya kelangkong kayak bawa kopi lebung siko. Iya tulil sambil. Ya kok lah mulai ya. Iya iya iya. Oh mau matong ke lah beda ke. Kopi lah kanan ki autang. Aku, Kak. Meci habis dah, Kak. Iya mat seporan nah kaki api dah dente.
Ano begini mat, bitu mat. Ai ke. Iya, eleno. Beda apa mat, bi buru natarkan nak mat. Tahu ke. Ruwet sengko setir. Kelakuan lah tak andi. Pese tak nego. Baru setia sih, kok gede gak sorotan di laku mat. Lah kantek serdeng kok setahun setir ke nyari laku. Tak ingat tahun diberi. Pas dia mencarikan keluar dari itu. Lebih biasa mat. Seperti orang usaha nyari laku. Rezeki saya tak lebih disengatur mat. Kuka mun si usaha lah tak rangkorang ke. Ya belum na betes tila mirah ka kapi. Mungkin sangko bengkak gitu mat. Pese nakin sari mat. Lain mungkin sa dokter aja mat. Pese saya nyari dokter. Ketika kita usaha mat. Tak boleh putus asa. Jangan mudah menyerah mat. Belanda masih jauh. Ya mana ker peker penderki ya cang kaki ke. Cek mun kelas engko berengka kira pese putusan. Ila weka sengko la mau ya. Tidak mau boleh mat. Iya ke ya la nare la. Lamun tamun ku leku boleh ya. Iyalah dia. Mat langga tarkan nak yang tarakan de susah. Garatenya pulau sesaki ya. Jadi rum mata tanah teh hal reme pas kelar sekarang. Pas tak itu mungkin nah. Aduh, kelar keran kapi teh hal. Pas apa sih nata Arya? Hari ini pun mat langga, boy. Cering biasa mat langga. Titip pelaku panggil. Cek pela kongku matong ke. Bisa nutupin kasosan. Lamun sengko tak bisa sekali ngaji. Kimen. Mat, Apa men? kaki pada di mat. Bade jalan ya sengko. Datang dari rumah Batong ke. Kaki ada lah, aku mat. Ada. Mana ada lah, aku nak kaki bisa ya. Beda apa men? Apa mat? Yakin sorona tete hal rea kelar kerane Roma. Iya bisa. Ya identik adina ya. Tulian mat. Iya dan teh dengan dia ya. Engkau langsung tera ke rumah kakek. Ya. Aduh. Payah repah pada remar. Tak dente mat langga letak gelem datang kam makanannya. Oh. Teger mun sampai telepon kimen. Lepas dia cair lekir. Aku mat cabok datang kaki mat lagi le teh dan teh bingko mat. Beda apa men? Men telepon sengko kakek. Hari ya mat teh hal rea kelar karan kapi.
Titingkok nelpon ka kire mat teh re tata agi mat. Pabender agi, pabica agi tatan are lho. Mari genteng pole. Iya. Tatire epa kumpul kana kapi deh ya men. Iyo, se juwa mat pakanak kapi. Tata pagena aja mat. Iya. Ya wis men. Monde ya bingko ora sampai kelako. Iya mat, juwa mat lah sabak kana ya. Lah tata kapi pabender aja. Iya. Kok kintara ka dalem. Iya. Ternyata bener ki ya kata-kata nama tongke. Orang yang mau sabar pasti dia datang rezeki. Alhamdulillah. Nama rezeki ya. Masih lama are mat. Tak rogi sing kok malah kau kaki mat. Iya men, lah capo mah ada ya. Lah rapi tatan. Iya mat, rapi ongku. Ya mun lama are mat. Iya fajar mat. Ya mat. Iya men. Sekelangkong ya. Engkau lah mau ya. Iya iya iya. Langkong ya. Ya. Rapi ongku mat. Pelak ongku mat langga mun seronata. Pak, Bapak, kok ngakal Pak? Ya tabung lalapan. Pak, Bapak, Pak. Iya, Cong. Dadan tek kilo ni dia. Nak tadi kaki lapar nak yo. Iya Pak, kok lapar. Nah, saya ingin Pak. Kok karena Iya, Cong, pasal dong ya. Kita tengok nasi yang dapur belaga tu. Ya Allah. Ternyata uding matong ke sesaran bereng tangodi. Ya an ang tele kelaparan. Ya Allah. Nah, sing tade ya. Pangakana apa tangana? nah, saya kamu Pak. Ada nasi, Cong. Hina pasaper ya. Pula deki andi rezeki. Langakan untuk rezeki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu lah masuk, Cong. Pak kita tapi yang tembak lagi nah. Masuk, Mat, masuk, Mat. Jela detek dina kilumat ya. Lawis ke. Tahu sapot repot. Sengko lah tahu de oding kaki. Ara apa mata ngodi, Mat? Ternyata uding kaki deh ke lebih melah bereng tangodi. Tapi sengko salu deh kaki ke. Ki bisa gelek dalam kebadan melas ngaji. Tak perlu, Mat. Persoalan aku bengkak jika cerita ke kau orang lain. Lapa banyak nyon Allah Ta'ala, Mat. Dek remah seteron nama jalan keluar. Muka manter Allah paling jalan keluar. Dek kesusahan aku bengkak, Mat. Amin ke. Materi kapulah tu nak kaki. Oh iya ke. Yang kau kelak andi rezeki. Lapar edeng. Sekat edeng. Nak beli nasi lagi.
Alhamdulillah ya Allah. Sekelangkong mat. Iya ke deki lagi beli nasi aja ya. Komol ya. Iya mat. Ya Allah, mungkin nih kejawaban ajunan dak tepatan kau. Tersenyum bukan kita merasa bahagia, tapi untuk menutupi agar orang lain tidak tahu tentang cerita kesedihan kita. Tidak perlu menceritakan kesedihan kita kepada orang lain, karena belum tentu orang yang mendengar cerita kita merasa iba dan peduli terhadap kita. Cukup hanya Allah yang tahu dan tempat untuk mengadu.